dileğinizle yaşadım. Cansağını olursunuz da, yok Vasiliç. Düzen karatasızlar. Çok, Spaniç. Ben sizge geldim. Anda otur. Ana. Canı yolda sıcak kasıp. Bırak, iyi olursunuzlar. Yok Vasiliç. Spaniç. Bilesiz be. Ben sizge көп жолы жардам сұрап қайрылдым эле. Anam. Siz daima. Vallahi çekканда. Oh, суыртып алайыншы топынан отыр. Akça surat gözü gerek. Gel bey. Ne iş verin? Kımbatlım. Siz daima mağa жардам berip kelesiz. Анын үстүнө мен деле кызматым эчким өткөн жок. Ошентсе да сизден жардам суроого туура келип жатат. Мындай Çataştırmay tüzür aytın. Sen ne oldu? Кептин ачыгын айтсам, мен деген сиз Olmayısın mı? мен сиздин кызыңыз Наталья Степановнанын колун сурап келдим. Men çalağım kalgan yok mu? Kayran aytalanız. Неме? Сиздин кызыңыздын немесин сурап келдим. Ne konuştum? Adını almaya gideyim seni. Ne siz es bağındayım. Ne diyorsam diyeyim lan? Bunlar başladı çaklayı. Spaniç. Ne diyor? Men sizdin kızınыздın makul oluşunu işini bilsem bolar mı? Oşa da geppi. Sizde yolgacı gitken makul olmasa, sizin olmadığınız için. Ne makul olmasa? Ansızlarınızı suyuğa basmalı, İvan Vasiliç. Ne varsa kıpkırayım. Natasha! Sıyırcı Natasha! Natasha! Spaniç. Толкындарымдай суырта алайыншы. О, су бетке. Үйлөмгө көчкө болбойт. Анын үстүнө жашым 30 жылга келип калды. Экинчиден мен эл ката турмуш куруп жашашым керек. Наталья Степановна.
Çağrısından beri bile. Наталья Степановна деген қандай ғана. Наталья Степановна. Наталья Степановна деген қандай сүйкімді, мейірімді, мықты, білімді қожа екен. Маған мұндан артық не керек? Не керек саған мұндан артық? Не керек? Тубаса жүру. Дедя! Ол айтмасын деді тұрар. Албайсың деді. Дедя! Иван Васильевич, сіз біліңіз, ата болса, сода келген деп еді. Саламатсыз ба? Урматтуу Наталья Getirесің. Көптен бері көрмегендіңіз. Отырсаңыз. Тамақтанасыз ба? Жоқ, Наталья Степановна. Тамақтанам. Рахмат. Мына жаңалық. Бұл қандай? Сіз практикасыз ғой? Кешегі артасың. Шынымен неге қоймай жасадыңыз? Жоқ, урматтуу Наталья Степановна. Отырсаңыз. Мен сізге келдім. Сізге келген себебім мындай суықталмайыншы. Айтсаңыз, не oldu? Мен қысқачарақ айтқан қарекет қылайын, Наталья Степановна. Мындай. Мен сізді бала шағыңыздан бері білемін. Ата-енеңізді дағы жақсы танимын. Аңыздан мен жаңағы тәйежемден, жаңа аның бүйісін ата қоныс жерім мұрас қалғам. Ал кішілер дайыма сіздің атаңызға, жаңа раматылық енеңізге чоң ұрмақпен мамыл едіңізші. Аңыздан Наталья Степановна біздің жеріміздегі жанаша жайғашқан. Жаңа мен өгіз жайтым бар ғой, сіздерді жүрген табылыстарды кезім кетмес пе? Sözünüzü bölgönüm için geçiriz. Men ögüz jayını deysiz mi? Kaydan al sizlik olur? Неге? Жоқ, ögüz jayı sizlik емес, bizdiki. Наталья Степановна, мен жаңағы сіздердің büyüген сасыңыздарменен қайын талды кесіп өткен өгіз жайын жөнді айтып жатырмын. Ова, мен de ошоны айтып атам. Кешіріңіз? Ал меніке? Сіз жаңылып жатасыз ба, Наталья Степановна? Есіңізге келіңіз, Иван Васильевич. Қашандан бері сіздік келем? Ой, қашандан дегеніңіз қандай? Бала болып башыма жүн шыққаннан бері меніке? Кешіресіз, ошондой эле болсун дейді. Наталья Степановна, тура, өгіз жайып мұрда талашта болғаны бұл шындық. Азыр болса талашып деле керегі жоқ. Мен жаңағы тәйежемнің чоң інесі, сіздің атаңыздың чоң атасының диқандарына уақытылы пайдалануға берген. Ышқан кеткіш жасашы үшін. Сіздің атаңыздың чоң атасының диқандары болса, 40 жыл бойы өзлерінің жерлерінде пайдаланышты, үй жеріне тоқтап шыққандан кейін елі. Таптаңыз сіз айтқандай емес. Чоң атамдың чоң атасының атасы айтқандай, алардың жері күйген сазға чейін жетті. Андықтан өгіз жайып биздики. Сізім деле талаштыра. Сізім күйгіз жада. Наталья Степановна, қарастарда деле көрініп тұр. Мына, қарасаңыз. Жоқ, сіз тамашалы атасы бойынша шылдыңды атасы бар. Мына сюрприз. 300 ай болды. Бұл жер биздики болғанына. Эми биздики болбай қалады. Кешіресіз, Иван Васильевич. Наталья Степановна. Ұлтқа құлағымай жербей тұрады. Бұл жер маған қымбат емес. Болғаны елі жатыр. Мені қапалатқан ақиқаттықтың жоқтығы. Емне десеңіз ошо деңіз. Ақиқатсыздықты мен ең жаман көрөм. Урматтуу Наталья Степановна, бұл емес. Неме да? Мен тәйежемнің чоң інесі, сіздің атаңыздың чоң атасының диқандарына уақытылы пайдалануға бергенде отпайын, бышқан кірпіш жасаш үшін. Аларға жақшылық қылайын деген мағынайды. Жоқ. Наталья Степановна! Тайыншы, ешкім түсінген жоқпын. Өгіз жайып биздики. Сіздікін де қалған. Өзімдікін де жоғатқым келді. Емне десеңіз, ошо деңіз. Маған өгіз жайып деле керегі жоқ, Наталья Степановна. Егер керек десеңіз, мен сізге қаттылап белек қылып деле қоямын.
Иван Васильевич. Кошуналар мындай болбош керек. Бул деген баскынчылык, билгиңиз келсе. Ого! Урматтуу Наталья Степановна, siz üçün men baskınçı ekенмин да, Жоқ. Кечиресиз. Мен эч качан бирөөнүн жерин тартып албайм. Жана мени күнөөлөгөнгө эч качан жол бербейм. Өгүз жайыт деген мына. Меники. Çalgın, bizdeki. Ой, меники. Bizdeki. Men sizge dalilдейм. Бүгүн эле чалгычыларды өгүз жайытка жөнөтөм. Эмне? Чалгычылар бүгүн эле болот ал жерде. Менин арыңызды кууп чыгам. Анталбайсыз. Анталган. Өгүз жайыт меники. Меники. Кыйкырбаңыз. Кыйкырсаңыз, өзүңүздүн үйүңүзгө барып, тамагыңыз айрылганча кыйкыра бериңиз. А бул жерде четтен чыкпай карманыңыз. Ого! Кечиресиз айым. Эгерде мени жүрөгүм кыйналып калбаганда, жүрөк тамырларым кысылып токпогондо, мен сиз менен башкача сүйлөшмөкмүн. Өгүз жайыт меники. Меники. Биздики. 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 Ne oldu? Adaki, düşündürmüşsün oğlunuza. Özel gibi geçin. Biz gelince bu hava. Düşündürmüşsün. Sen kaba baban. Düğün çay. Степанович. Каяктан сиз келип болмогуна. Жок дегенде сиз калыс болсоңуз. Тиги менин тайэжемдин чоң энеси. Сиздин атаңыздын дыйкандарына убактылуу пайдаланууга берген. А сиздин атаңыздын дыйкандары болсо 40 жыл бою өздөрүнүн жерлериндей пайдаланышты. Кийинчерээк эле токтом чыккандан кийин. Aya turunuz, şaşılmanız. Ova, oşonda da өгүз жайыт тартышта болчу, ova. Бирок ал жер азыр биздики экен. Кечиресиз, тиги көчөдө жүргөн иттерди эле билет. Иван Васильевич, сиз тиги планды көргөн жок белеңиз. План нарда? План. Меники экенин мен силерге далилдеп берем. Далилдей албайсыз, урматтуу. Жок! Далилдей! Иван Васильевич, кыйкырык менен эч нерсе бүтүрө албайсыз. Мен өзүмдүкүн бербейм, сиздикин да каалабайм. Эгер чындап эле өгүз жайытты алам деп жанталашсаңыз, мен сизге бергенден көрө малайыма белек кылып койгонум жакшы. Ура! Ушундай. Түшүнбөдүм. Бирөөнү менчикчи, бирөөнү белек кылып койгудай. Сиздин кандай акылыңыз бар я? Акыл барбы, же жокпу? Аны мына өзүм билем. Жаш мырза, керек болсо мен сизден экесе улуумун. Ошондуктан сиз мени менен сылыраак мамиледе болгонуңуз оң. Сиз деген мени кемсинтип, басылтып жатасыз. Менин жеримди өзүңүз кылып алып, анан дагы мени токтоголук менен адамча мамиле кылышымды талап кыласыз. Кылаба. Жакшы кошуналар деген мынтпай. Сиз деген кошунамайлы. Сиз деген баскынчысыз. Баскынчы. Кайрагай тоғаныз деп, мен не дедіңіз? Өгүз жайытка бүгүн эле чалгычыларды жөнөтүңүз. Баскынчы. Кайрагай тоғаныз. Биздики. Бербейм дедим, мен бербейм. Аны көрө жатарбыз. Меники экенин мен силерге сот аркылуу далилдейм. Сот аркылуу. Сот, Сот, кадимки сот, Ооба!
Мен сені білем. Сен дайма ұшынағы суды күтіп, сотташып, сен ломов бақш, бүт ұқым тұқымлармен жүрсін ал, бүт бары. Сілер мен тұқымға асылбай сүреңіз. Ломовтардың тұқымы ешқашан қалпайтқан емес. Жана, сіздің атала шағаңыздай жер ішкен үшін сотталған емес. Ломовтар, сен ұқым тұқымлармен на жинде отырсың, жинде. Болды! Адана чаматан барға, алқаш бол. Екінші Тайжан, Настасия Михайловна деген архитектор мен, жаңадағы айтырсы көп. Десе, сіздің еліңіздің bir haftalık kışık olacak. Bir haftalık kışık yiyeyim alıp, bırakın kal başkanı. Sağ ol. Meni enemi azlat. Senin Taycan uşakçı olsun. Özümüz. Bozuk dese. Şırapam be. Қандай ғана бастық! Алдамшылық! Харамсатшылық! Бұл адам деген қытбы, 200-ді, шымшық адам. Екінші бұтыңыз, үстің босағын атталасын. Сотқа беріңіз! Ошамда көрсеңіз! Шымшым десе, ұшындан кейін бір өгей шын көр! Ой, митам, ой, қарақшы! Түрі соқ! Бірон жерде елі ондағы чадақ шығарысы! Ағаным шын, албасты, саған сөз айтам деп еттім, сөз айтатын еш! Оғу! Бұда емес, әкет жоғай! Иван Васильевич! Жана саған сөз айтып келген. Söz айтып па? Асымен де бұрын айтқан жоқ! Bilmeyim. Uşun için yazarıp geldi da. Ot çocukta olan çelikte, ozlarım dese. Мағау, сөз айтып па? Иван Васильевич! Кеп қалыптыр! Шақырғыла қайра! Шақырғыла қайра! Şimdi çaktırayım. Батырақ, шақыр! Çaktır diye Ivан Васильевич. Шақыр! Ivан Васильевич. Wow. Qanday ғана бақытсыз адам. Айтшы, memnun ol. Айтшы. Memnun ol ortalarda, айтшы. Ağzını öyle aldın. Ağzını öyle. Kıyla tutulur bu. Өліп бар адам, шақыр! Çakıram. Шақыр! Ay çakıram! Bakırma. Güzel mi olduk? Varmış Иван Васильевич. Маған сөз айтқаны келді. Не корите меня, не броните, не любить я его не могла. Полюбивши же все, что
Öyle taptı öldüm. Çakır! Oy gene taptı öldüm ben! Oy koca bir kızın atası oluşundan dayanamazsam. Adam uyat kılıp, özü uluşup, özü kuğup çıkıp, bağırırken özü. Çok sevdim özür. Ben hele gün öyle olayım, ben hele gün öyle. Bas be. Sen bir ikisi yaptın. Ögüz çay etmeyeni ki. Prensip boyunca maga jerdele kımbat emez. Maga prinsip kımbat. Prensibiniz şuna kendine bilebilirim. Hey! İki yerde tutam. Sözü başkanı bırak mı? Men dalilim var. Men Taycan'ın çoğun enesi. Sizin janak atanızın dikanlarının vakti çoğun atasının dikanlarının vaktini paylaşma koyuyor. Bu cümle bitti. Hey! Bitti. Sözden neden başlarımda bilmeydim. Çakında siz ağulagan çıkasın mı? Ne uğulağanı? Ağam gerek! Gel! Çıkmayın! Kırgol uğulağanı çıkar. Çıkmazsan koç! Ödüm hazır mı? Ben süreç almayayım. Özüm süreç. Sizde mi? Ne oldu? Ne kızım? O yaklaşım orkamadı dey. Bugün internete bak. Ay jama bolgun turmay, ay ne dedi eкен? O emneden eken kim bilir. İtler tanap salışkan mı? Je butun ayrı algan mı baykuş? Sonu internete son. Bunu kaçsın o gelmenin aykalanda. Bunu düşünmeye bir olursa bir canım internete öldüm. Aşırıp dönüp siz yibandarsın. Yok. Hasan öyle. Yok. En son. Muhtar uzun. Benim atam özünü algır için 850 bergen. Büroklisini algır sizden aktaştın dep öyle жақсы. Endi? Geçiriz. Algıdan aktoş жақсыра. Aktoş algıdan mıktı da. Alбетте тура, сиздики тура. Биздин алгыр али жаш, бара алмай жетелек.
каргыланган деген эмеси? Аргыланган дегеним үстүңкү жагынан астыңкы жагы кыскараак дегеним да. Сиз эми челедиңизби? Ооба, челегем. Эми ал жарышка жарайт. Бирок иштегенге келгенде ким билет? Биринчиден биздин ауыл тектүү тукумдар. Андан элеси Кубаев менен Малтекта. А сиздин актөшүңүз ата теги жок тукумдар. Ансында картайып түрүшүп болуп калды. Ой, аттан. Картайып калса дагы силердин 5 алдырыңарга тең эмейм. Ит деп мына актөштү айтыш керек. Актөш деген кандай сонун, мыкты, кандай гана сонун. А силердин жана алдырыңарга окшогон митаамиттер жерге батпай жайнап жүрүшөт. Бүгүн сизге бир бале болгон окшойт. Бир туруп өгүз жайып меники дедиз. Бир туруп актөш алгырдан мыкты деп. Тескери сүйлөгөн кишини мен аябай жаман көрөм. Өзүңүз жакшы билесиз. Биздин алгыр сиздин актөштөн 100 эсе жогору турат. Тескери сүйлөштүн эмне кереги бар? Айым, түшүнсөңүз болот. Силердин итиңер каргыланган деп атпайынбы, каргыланган. Жалган. Ой, каргыланган. Жалган. Айым, сиз эмне эле кыйдырып атасыз? А сиз эмне картам жок нерселерди айтып атасыз? Сиздин актөштү эч абада атып салыш керек болчу. А сиз аны алгырга тегеп жатасыз. Ой, бул талаштарды уланта албайм мен. Жүрөгүм тартып алсын. Менимче, мергенчилик жөнүндө түшүнүгү жок адамдар сизге окшоп көп талаш. Айым, жагыңызды басыңызчы. Түшүнөсүзбү? Мен жүрөгүм жарылатасың. Ой, жагыңызды басыңызбы? Басасызбы я? Баспайм жагымды. Алгыр актөштөн 100 эсе жогору турарын мойнуңузга албайм. Жагымды баспайм. Ой, 100 эсе жаман, 100 эсе жаман. Ой, силерди алгырыңардын өлүп калар күнү аякта. Өлүп калар. Ой. Алгырыңыз кандай бас келет? Өлөйдүм. Чаппайм. Коёюн. Жош акырын чей. Бакчы. Акырын чей. Атаке, чыныңызды айтыңыз. Биздин алгыр жакшыбы? Жетигинин актөшү жакшыбы? Ачыгын айтыңызчы. Силердин итиңер каргыланган да, же жокпу? Каргыланган? Кайра баштадыңыз. Алгыр жакшыбы же актөш жакшыбы? Сиздин итиңиз каргыланган да, же жокпу? Ооп, кайрылган. А бирок бул өлкөмдө мындан жакшы ит жок да. Ат чын-чынына келгенде актөш мыкты да. О, мыкты. Тиги жамбашы жазы, ширагы узун, аза багылган. Тиги а бирок сиздин итиңиздин эки жетишпеген жери бар. Кайсы? Артан. Анан тиши кыска. Ой, фактыларды алалы, фактыларды. Есімде, көк жайықта. Мен актөшім. Граф ниті менен тепе-тең чуркап бермеді өлі. Асыренден алдырға. Қараңдыбай артына қалмады өлі. О, қалған. Емне дейсіңер? Артын салларды алып Қалған себебі, графтың қуғыншысы мен итімді қапталғым кетпеді. Ошон үчүн алып қалдым. Елдердің иттерінің бардығы тең. Түркі қуалағаны кекісті. Сіздердің итіңіз қойларды дыррррға аяқтатып, қойлардың барын болып тұрса, себеттен қапталып қастай. Қой қуалаған життің түмін міне. Жалған! Жалған! Менен ачуым терс келет. Ошондуктан бул сөздү токтотом. Кууп кеткен себебин эске айтып берейин. Бардыгы мен итимди мактап атты. Анан ичи күйгөндөн мүнүп кетти да. Ооба көрө алышпайт. Ооба. Керек болсо сиз дагы көрө албайсыз. Азыр айтышыңыз мүмкүн андай, мындай деп. Бирок эсиңизге алыңыз. Бардыгы менин эсимде, бардыгы. Жүрөгүм токот. Мен деле эсимде көп нерсе бар. Сизден кайсы мергенчи чыкпак эле. Түлкү улаганды сизге ким коюптур? Андан көрө лештин түбүнө жатып алып таракан өлтүргөнүң соң. Чындары, каяктан бул мергенчи? Эй,
талашып тартышканды эле жакшы билесиз. Уктуңузбу? Дегиле сиз. Дегиле сиз мергенче эмессиз да. Анан эмне? Siz mergençisiz. Kimiri özü mergençi olup ketken. Siz degen grafka jagaldanış üçün, grafka bizdi jamandaaş üçün barasız. Siz degen mergençe meyle. Buzuk kusuz. Buzuk kok. Emre dediniz? Buzuk kok. Hey, okurun. Hey küçük. Arkam dememiş. Aramıza. Hey, Buzukka. Arkam dememiş. Kapıya tutma. Saldırağa mıntık beni attaştayım hey. Ben de atlaştım. Attaştayım az. Ne? Buzukka. Hey bakırın ne? Ne var bile? Siz de rahatlık ayağınızı üstünüzde beni alıp şap ettiğiniz savaşçı. Savaşçı. Hey! Etme bak. Siz malayınızın but altında yatasınız. Ne? Malayınızın butun calaysınız. Uçtunuz mu? Siz degen bokburun. Hey küçük. Aramıza. Aramıza. Ben mıltım atılıp gitti. Kaçan sizler mergençiliğin? Jadaga saatqa mingенди de bilmeysizler. Ökөңөрдү. Dur. Kuskum gelip. Su ver kaç. Buga ne oldu? Ataka karasana. Divan Vasiliç. Sen ne oldu? Hani muhit kaldı. Hey doktor. Ne oldu? Muhit kaldı. İvan Vasiliç. Mıltırap kılgaç. Hazratın ölüm. Bıçağı kılgıla. Canlı ölüm. Canlı bir cevap kılgaç. Bunun öyle hiç. Kanday kanın vaktısız adamım Kızım mahvolduğunu verdi. Diye istedi. Kolay da olasın. Üyle güleç. Geçay babanın kafayla denkaray. Oy şeytan aldığımızı.
Наталья Степановна, мен бақыттымын. Мойнымдан оқ шықты шоқшы. Жоқ дегенде. Алғырақ түшті мықты екенін менің мойным саласыз ба? Жоқ. Ақтош мықты. Алғыр мықты. Ақтош мықты. Алғыр мықты. Ақтош мықты да. Алғыр мықты. Ой, Ақтош мықты. Ақтош, тартағын. Мына үйгілі бақсы шында. Алда месе, қой өйге! Шампанский! Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү алтындай болгон агаларыбыз, аталарыбыз, эжекелер, карындаштар, агалар, сиздер менен мондай жылдын башында ушул улуу ыйык сахнада айдан аман жылдан эсен жолугушуп атканыма чоң кубанычтамын. Сиздердин ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип берип, анан жүрөк эргиткен мондай гүлдөрдү тапшырып атканыңыздар биз үчүн, мен үчүн чоң сыймык. Ушул 30 жашка чыкканга чейин баягы өкмөт мага эмес, мен элге, өкмөткө эмне кыла алдым деген бир максатта отчеттук бир өзүбүздүн ар бир адам өзүнө отчет бериш керек экен. Анысы кандай бир жүрөктөн чыккан ырлар жаралды, куттуу улуу талас чергесине келгенде улуу күчтөр пайда болду. Анысы кандай ушу
бүгүнкү кечебизге, чыгармачылык бүгүнкү эр күнүнө куш келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү эр күндө жалаң жүрөктөн чыккан чыгармаларды силерге тартуу кылалы деп чечтик. Анткени ушул алыстан, жакындан биздин арабыздан чыгып келе жаткан таланттуу жаштарыбыз бар. Анысы кандай ар бир жүрөктө махаббат ырып турсун деп, жүрөктөн чыккан махаббаттын аттуу чыгарманы Марлен Тойгонбаевдин атарусунда кабыл алып коюңуздар. Ол жак кошуп отуралы. Марлен Тойгонбаев. Марлен Тойгонбаев. Сүйдіріп жүрегімді жарабайсың. Сүйіп мен азап чексем қарабайсың. Арзыған сүйгөнүмө арам жетсем, аз гана жолуктуруп аралыкты алыстарга камалайсың дейт. Дагы бир жаштык балалык кезден алгачкы ырларымдын бири сиздердин колуңуздар Чыңгыз деген биздин дагы бир чыгып келе жаткан жаш талантыбыз бар. Жүрөктөн чыккан биринчи ырлардын бири Айымгыз аттуу чыгарманы кабыл алганыңыздар. Чыңгыз мырзанын атарусунда. Ассалому алейкум. Мактан шакыртыңыздар. Нурлан экенин 30 жашка кут болсун. Ушул сиздерге азыр ата бере турган чыгарманын сөзү, обону ушул Нурлан экен калемине таанып кол чалып окуп турабызга. Kızdı gördüm adayım de
кыр жазайын. Канча деген кыздардын арасынан мен карап сени бир өзүңө ишенип келем. Алгачкы тоң сүйүмдү арнап мен сага барайын кечикпестен баскан жолуна, барайын кечикпестен баскан жолуна. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Жүрөгүмдөн айым деп сени, мезгилдин күндөрүнө мени. Сен мага көңүл буруп жаркырап койчу, секетим турмуштагы ажарым болчу, секетим турмуштагы ажарым болчу. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Жүрөгүмдө жалгыз айым, жүрөгүмгө сен деп айым, сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Сезимдеги арзудан мен өзүңө арнап кыр жазайын. Чыңгыз Маматов. Аламды жеке билсе да, алтындан үйгө кирсе да, асмандан жылдыз аралап, ай нурун кармап минсе да, бактыга тойбой адамзат. Кылымды кыйла көрсө да, кызыкты жалгыз бөлсө да, кырчындай жаштан айрылып, кыймылсыз күнгө көнсө да, үмүткө тойбой адамзат. Жанында өлүм турса да, жалаңтып кылыч сунса да, жабыгып жүрөк камсырап, ирмелбей көзү турса да, өмүргө тойбой адамзат. Эмлекемиз эч нерсеге тойбой экенбиз. Бирок бул жарык дүйнөдө бирде өйдө, бирде ылдый, бирде бар, бирде жок болот экенбиз. Бардыгыбызга жакшылык, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Эч качан эч ким жалгыз болбосун, балдар жетим болбосун дейле. Аны эмесе Тумар деген биздин коллективибиз, коллегабыз Дилбаян деген бир өзгөчө жакшынакай кино тартылды. Ошол Дилбаянга сөзүн обону менен жазып бир жакшынакай ыр жараттык. Өзүбүздүн таластан чыгып келе жаткан таланттуу жаш жигитибиз Бектур Султанбековду чакырууга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Нурлан байке, сизге кабарым эң биринчиден ден соолук, экинчиден узун өмүр, калганын өзүңүз билесиз. Мисалы сиздерге болсо тарбия этип бул Дилбаян, сөзү ону Нурлан Эржановдуку. Кабыл болуңуз. Анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган темабыз менин ата-энем менен бирге өткөргөн эң бактылуу күндөрүмдүн бири. Түшүнүктүүбү? Мен кайсы бактылуу күнүмдү жазам? Аламга жаралган биз, досум пенде экенбиз. Бактысыз ата-эненин багынан келгендейбиз, багынан келгендейбиз. Бар туруп жок кайганам, башымды ылдый салам. Балдар бүт кубанычса, баса алмай токтоп турам.
эже, мен азыр бир канаты сынган кушмун. Куштун канаты кандай зыркап ооруп турса, жан дүйнөм дал ошол куштун канаты сымал зыркап ооруп турат. Бул дүйнөдө мендей болуп, 6 саны аман туруп, уктаса да, турса да, жан дүйнөсүн сыздаган балдардын дагы канчасы бар болду экен. Апа, ой балам, кеп калдыңбы? Жаным, бүгүн канчалыксың? Баа алган жокмун. Биз бүгүн ата-энелер жөнүндө бир баян жазганбыз. Мен эч нерсе жаза албай койдум. Эркелеп ата-энеме бактылуу болгум келет. Алыстап жүргөн бизден атамды көргүм келет. Атамды көргүм келет. Эртең сенин туулган балам. Айтчы, эмне алып келип берейин? Апа, бирдеке айтсам макулсузбу? Айта кой, эмне ал? Эртең атамды бир эле күнгө чакырсак болобу? Булугуп ыйлап турам, булутка колун сунам. Мендейлер болбосун деби, Кудайга миң сыйынам. Кудайга миң ей, Кудайга миң ей, Кудайга миң сыйынам. Кудайга миң ей, Кудайга миң ей, Кудайга миң сыйынам. Бекгүл эми бүгүн жакында Кудай буюрса жигиттердин майрамы келатат. Өзгөчө махабат майрамы болсун, ал күндөр да келатат. Анан бүгүн жаба эле жигиттер чыгабы деп ойлобосуздар, Нурлан анткени жаба эле кыздарга арнайт, ошон үчүн жигиттер чыгылдай болуш керек деп ойлосоңуздар керек. Андай эмес, суроолор боюнча дагы кыздардын атынан жигиттерге дагы арнап бер жашына кайры сааттарды жазып элек. Ушундай биздин таластанышып келе жаткан, Кудай буюрса Кыргызга аты көрүнүп калган, алыстан бүгүнкү чыгармачылык кечени колдоп келген Деля Эркиналиеваны кол чабуулар менен колдоңуздар Деля. Деля Эркиналиева. Саламатсыздарбы? Кутмандуу, кечиңиздер менен урматтуу байкелерим, эжелерим, айымдар, мырзалар, сиздер көрүп жатканыңызга абдан кубанычтамыз. Мен ушунчалык толкундан турам. Эмне болуп атат? Азыр болсо ушул чыгармачылыкта Нурлан байкем айтып кеткендей жаңыдан баштап атам чыгармачылыкты. Ушундай колдоп коштоп койсоңуздар, мен абдан кубанычта болуп келем. Чын рахмат. Азыр болсо ушул Нурлан байкеге, Нурлан Эржанов байкебизге Тандык Сага деген музыкалык чыгарманы бир гана сиздер үчүн ардап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу айымдарыбызга келиңиздер, шаңгылап отуралы, э? Кол чабып отуралы. Жазымды
Аделия Бердиналиева. Чын рахмат. Шул өзіңізге да айтып қояйын. Соның бетіңіз соның гүлге алыс башқаша көрінесіз. Сізге чын рахмат. Талантыңызға тәзім. Әрдайым бар болыңыз, аман болыңыз, өсе беріңіз. Ана бір сұрау білсем болады ма? Ушул Нурлан Байкер ушул ырды сага деген ырды чыгарып жатканда кандай жаралып калды десем, өзүгө жараткан дейсиз да. Чынбы? Сага бул сен атынан жигиттер кетип атпайбы? Анан сага деп өзүн айтып атпайбы? Макул. Өзүнүн аты сага. Жакшы. Аябай жакшы чыгып кетти. Макул, чоң рахмат сизге. Рахмат. Ушундай кыздар буралып бийлеп жырга барсана кантип жүрөктөн ырлар жаралбайт. Бул ырдын аты эле сага. Сага десе бул мага деп ойлоп алган окшойт. Бул ыр эле аты ушу сага деп коюлуп калган да. Анысы кандай мага деп ойлоп жүргөн турбайбы? Эми ушундай жүрөктөн ырлар жаралып турсун, жакшы ырлар жаралсын. Бүгүнкү атайын ушу концертибиздин максаты жаңы чыгып келе жаткан таланттарды колдойлу, ошолорду чыгаралы деген максатта болуп жатат. Анысы кандай быйылкы жылга байланыштуу жыл жаңырганда деле бир жакшы иштерди баштап, жакшылыкка кадам ташташ керек экен. Ушул 2016-жылы жаралган жүрөктөн чыккан карындашым аттуу чыгарманы өзүңүздөрдүн уулуңуздар Аскар Бейшенов мырза тарбиясын кол чапкыз болуңуздар. 2016-жылы чыккан Аскар күндөр болду карындашым аттуу чыгарма. Барыңыздарды кутмандуу ушуга келишиңиздер менен Нурлан Байкер 30 жаш мааракеңиз кут болсун. Сиздерге арнап сөз болгону Нурлан Эржанов агайыбызга тамды карындаш аттуу чыгарманы тартуулап берип коеюн. Колдоп, коштоп, шаңдап атабыз. Is there
сүйінші илдет екен. Сүйбеген жандараны білбейді екен. Сүйі деп күндеп-түндеп орып жүрсем, кейбірлері жеңілдешіп тірілейді екен. Сүйі деген бұл өзінше ору, сүйінің ысығы, мұздағы бары жоғы деген қойыңыздаршы. Сүйі деген бұл тұруқты болбой тоқшайды, ошондуктан арғандай ырлар жаралат екен. Бұл аргимдин баяғы жүрегіне жақын ырлар жаралып алат. Келіп таластың тұлтын ишқанда бір таластық қызға деген жашынақай шығарманы жаратты элек. Таластың бедеке болу баштады. Келгіздер анда mesela ошо таластық қызға деген шығарманы Бекжан Самудинов деген біздің жаш талантымыз ырлап жүрді эле. Бирок ал кийинчи келбей атат, өзүнчө жылдыз болуп баштаса керек. Анда ошол таластық қызға деген шығармамды өзүдүн аткаруына сіздерге тартуулап коеюн. Анткени концерттерди албай калбаса болбойт. Ол шамалда турсаңыздар. Ассалаумалейкум. Эмне болду? Кандайсыз? Валейкум салам. Той куттуу болсун. Рахмат. Мен кечирип коңузчу. Мен жылдыз эле орус менен ооруган эмесмин, болгону таластык кыз дейм. Азыр сиз өзүңүздүн тоюңуз болуп атса, ушул жерге келип алып таластык кыз тыңдап атсаңыз, мындай жарашпайт болсо керек да. Бетиңизге киргенчи. Балким, иә. Бетиңизге киргенге жарашпай калат да. Балким ошо таластык кыз ушул жерде отургандыр. Эми сиз тоюңузда карап отуруңуз. Biz болгон мен кечирип калган себеби ошол азем кишилер менен даярданып атканбыз. Анан кичине кармалып калдык. Мен ырдап баягы сиздин тоюңузду куттуктаганым болсун, ал эми сиз ушул тоюңузда отурбайсыз, мындай эс албайсызбы? Мен эле алып барып коеюн, мен эле чыгып калам. Рахмат, өзү айтып калды эми, баягы иниси бардын, багы бар, ыниси бар дейт экен. Бекжан мырза келип калды. Ак көңүл болгондон кийин берели эми. Анан буларга ыреле бергенин эчтек эмес, кызы менен кошо тартып ала баштады. Кийинчерекчи. Бүгүнчө кызыңызга тийишпей эле коеюн. Ырыңызга тийишип берип коеюн, Анда mesela ошол таластык кызга деген чыгармада Бекжан Самудиновдун аткарысында кабыл алганыңыздар. Той куттуу болсун. Азем кийишилер ансамблинен кош болсундар. Таластык кызга деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Таластык айында бар болуңуздар. Шатырда болчап коюңуздар, азыр кийишилер косуп алады. Sultanlarım aylayın sarım, жүрегімнің өзі келгенін, таласты қыз шелпен сен Оғандар мазалық болсай, жүрегімді ақсүй қоштай, сезімімден фақыр ырладым, тадына бір таласты қосой. Қаймаға бөлінді, қайда жүрсің ойың бөлінді, қарайыммен жаңа жалынған, қаншалаған ырлар төгілді. Оғандар мазалық болсай, жүрегімді ақсүй қоштай, сезімімден бақыт ырладым, тадына бір таластық қосой. Ол жақ қолы отырады, Бекжан Самудинов. Махаббатқа бағдырап жаным, мен аңсайын сүйіп барамын, ұлылай гүл батырма тастым, ұрпағынан мен да алайын. Оғандар мазалық болсай, жүрегімді ақсүй қоштай, сезімімден бақыт ырладым, тадына бір таласты қосой. Оғандар мазалық
Бекжан Самудинов жана Азем бийчилер ансамблі. Çok рахмат. Таластық қыз деген ыр жасқаннан кейін жігіттер досторын танып жүріп, таластық жігіт дегенде эле бір ыр жаспайсыңбы? Ошончолук эле жаскыч болсом, жасчы гана бир көрөлү деп калышты. Мен жигиттерге арнап ыр жазып көргөн эмесмин. Ушул бир жазылган жигиттерге арналган сөз болсо, оон жаратканга аракет кылып көрөйүн дедим эле. Анан биз ушул эжекебиз Динара деген бир эжекебиз бар экен. Таластын жигиттерин аябай жакшы көрөт экен. Анан ушул эжекебиз таластык жигитке деген бир жакшынакай ыр жазган экен. Ушул Динара эжеке барбы залда? Динара эжекебиз барбы? Анан Динара эжекебиз ушул ырды таластык жигитке деген ырдын сөзүн жазган. Анан ошонун оонун жараттык, Кудай буйруса колдон келишинче. Ушул Канат байкебиз менен Динара эжекебизге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билгизели. Ушул агабыз менен эжекебиздин өзүнүн Кудай буйруса чыгып келе жаткан таланттуу кызы бар экен. Ушул башкаларга эмес, өзүнүн кызына ушул ырды тапшырып бердик. Ал эсе сахнага жаңы кадам таштап чыгып келе жаткан жаштарыбыздын бири Дилбар аттуу кызды кол жабуулар менен куттук алыңыздар. Таластык жигитке деген жаңы ырдын менен чыгарды. бийчилери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган өнөр менен баатыр болдук, чоң аталар өстүргөн сеним деген сыңары Дилбар айымга кол жаап коюңуздар. Таластык жигиттерди таныктоо урбары. Мен Нурдал экеме ал тарап деп сөз бербедим, эми анын сөзүнө туруп коеюн. Азыр эмесе алдыңыздарга Азем бийчилер ансамблинин кошулуусунда Сайма бие кол жаап козуп алады. Азем бийчилер ансамбли.
Өнерлі жылса қырғыздан, өнері алын оқмушта, артық көкті жылдыздан, ал жердегі жылдызда. Жігіт жылса қырғыздан, жігіттігі оқмушта, жанын ырғытқан, жалғыратқан бір қызда. Сулуу келбет сенде бар, сулуу эмгек менде бар. Эки сулуу баш кошсо, эчем пенде таң калар. Жаным сүйгөн алтын кыз, жашайлыкчы алтынсыз. Билсең баркын адамдын, биз өзүбүз алтынбыз. Жүрөгүң го жүрөктө, жүзүң болсо сүрөттө, жылмайганың табылбас, жыл артынан жыл өтсө. Қарап тұрат сүрөттөн, карегиңди карегим, бирок канча жыл өткөн, билинбестен дарегим. Калып калсаң сен эгер, кабар айтпай эч кимге, өзүң басып келе бер, өнөрүң бышкан мезгилде. Бирөө көрүп койбосун, келгениңди сездирбе, бак ичинде той болсун, ырлар бышкан мезгилде. О гүлүм сенин жытыңа, окшобойт эч гүл окшобойт. Байкасаң жытың мехура, башка гүл көңүл козгобойт. О гүлүм сенин көркүңө, ободо чолпон тең келбейт. Байкасаң жашты бөртүңө, башкалар сенче дем бербейт. Ой сана сызат бир гана, ойлонуп сенсиз таң атпай. Башынан алтын куйса да, башкалар кумар таркатпай. О жаным болсо ким кумар, отуңа күйсүн менчелик, башкалар далай гүл сунар, баркы жок алар сенчелик. Сен муузда жарк этип карап койгондо, мен чалкыймын терең ойлорго. Сен муузда шаңк этип күлүп турганда, мен балкыймын ширин кыялга. Сен муузда жалынга күйүп жанганда, Мен жалындайм, жаман андан да. Сен муузда кабагың бүркүп калганда, мен каламын терең арманда. мен да калам терең арманда. Ыр болсун өмүрдөгү узак жолуң, Гүл сымал кулпуруп жайнап турсун. Силер менин ой чабыт сезимдерим, силер менин ой толго муузаларым, силер менден кетпегиле суранамын. Силер менен мен түбөлүп бактылуумун. Бүгүн куштардай, көңүлүм кулай таза тулпардай. Алган жетпес күч аңкы, ак бозат мендебей ушундай, ак бозат мендебей ушундай. Отузга келди турады, Оргуштабага турады.
Mana urmatlı. Oho. Korkuymuş bunlarımız lazım. Beni sıraya urmatlı beni sıylap, emgekini sıylap bergen ağalar ушундай талас жергесі құтты жер, құтты ел, қасиетті жерден келе барыбызға малым. Ана ушул театрға келгенде мындан 8 жыл мурда балапандай болгон кичинекей балдар элек ушул бизге ата болгон, апа болгон биздин талантыбызды колдоп, мына ушундай жаштакай жашагандардын бардыгына алып келген биздин өзүбүздүн атабыз болуп калган Эсебесов Кубан Аязбекович театрыбыздын мүдүрү кол чабуулар менен мүдүрүнө козголду. Жана ошондой эле ардактуу агаларым, табан агаларымды дагы чакырайын. Мэриядан келген Айдар Жапарович, мынакей депутаттар кеңешинин төрагасы. Дегеле коюңуздарчы, бүгүнкү келтирген алтындай болгон агалар, эжекелер, биз сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан ушул концертке чоң салымын кошуп берген, мына ушул күндөрдү өмүр бою эстен кеткис кылып видеого тартып берген, ырлардын музыкаларын жасап берген Нуржан Кыштообаев акебизге, жана ошондой эле Руслан мырзага Нюкейчи Продакшн студиясына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Талас телерадио корпорациясына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Next TV жана Next радиосуна дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кутмандуу эшигиңер менен ардактуу агайын туугандар, биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүз, урматтуу Нурлан кесиптешибиз, балабыз бүгүн бир чоң жакшынакай иш-чара болуп атат. Бул иш-чаранын башталышын эми Нурлан жакшынакай сиздерге түшүндүрүп берди. Азыр мен биринчи сөздү ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облустук дыйдар укуктуу өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Токтотунов Нарымбек Скелебиске сунуктарга жеткирди. Урматтуу Нурлан Мамбекович, урматтуу жерлештерибиз, бүгүн чоң майрам жакшынакай болду. Сонун кече болуп атат. Нурлан 30 жашка чыгып, мына жетилип, ушундай кечени өткөрүп, баарыбызды кубандырып, ушул жерде мен да толкунданып атам. Мына Капар Медетбеков атындагы биздин Таластын музыкалык драма театры 8 жыл мурун уюшулуп, ушул жаш балдар болуп бул жерге биздин Таласыбызга бир топ балдар келген, жаңы окуу жайын бүтүп, эң биринчи иштеген кадамы ушул театр болду. Мына азыркы биздин театрыбызда нече 10дон ашык постановка, спектакльдер болуп, ушул спектакльдерде башкы ролдорду аткарып, Нурлан республикалык фестивалдарга катышып, лауреат болуп, бир топ ийгиликтерге жетти. Ушул бүгүн биздин Эдармуктуу өкүл Чуманазаров Бешбек Токмушевич өзү келмек болчу, бирок тилекке каршы өкмөткө чакырып калды. Ал жерде бүгүн отурум бар экен. Анан атайын тапшырма берип, ошол Бешбек Токмушевичтин атынан, өзүнүн атынан, өкүлчүлүктүн атынан сиздерди ушул майрам менен куттуктап, 30 жаш курагыңыз куттуу болсун. Мына жетилип, азыр ишке десең, ишке тойбой, ашка десең, ашка тойбой турган кезде, анан Эдармуктуу өкүлчүлүгү ушундай ардак грамота менен сыйлайт, республикалык театралык фестивалдарына активдүү катышып, Талас облустунун маданият тармагына кошкон зор салымы үчүн жана 30 жашты бир сунуш аттуу чыгармачылык кечесинин урматына Капар Медетбеков атындагы Талас музыкалык драма театрынын сахна чебери
Erjanov Nurlan Amanbekovich, Kırgız Respublikası'nın hükümetinin Talas Oğlusu'ndağı Eydar'ın Okutlu Ökülçülüğünün Azak Gramat Timenen Sıyana. Kırgız Respublikası'nın hükümetinin Talas Oğlusu'ndağı Eydar'ın Okutlu Cuma'da Başbakanı Çekici. Kalan 4 günde versin. Bundan жалғыз адам мындай жетишке кыйын. Ушул жаш труппа болуп биздин театрда бүт жаш балдар, кыздар болуп бүгүн мен мунун көрбөгөн жигиттер ырдап сиздин ырларыңызды бир топ ырларды мен даже билген жокмун сиздики. Талас кыска деген ыр мисалы мен билген жокмун сиздики экенин. Бүгүн уктум. Баарыңыздардын эмгегиңе эл бааласын, элдин алкышына ээ болгула талантыңар өркүндө берсин. Өзүңүз айткандай, ушул сахнанын төрүндө Таластын тарыхында биринчи жолу мындан 8 жыл мурда ушул жерде Талас театры биринчи тушоосун кескенеле. Ошол Талас театрына келип, bir 20 күн терегинде жапжаш таланттар келгенде, ошонун бири мына бүгүн 30 жылдык чыгармачылык кечесин берип аткан Нурланды. Ал кездеги Нурлан менен азыркы Нурландын айырмасы аспан менен жердей болуп калды. Азыр Нурлан ким? Нурлан азыр Америкада, Тажикстандын Душанбе шаарында, Казакстандын Тараш шаарында, Республиканын Ысык-Көл, Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас жергесинде өздөрүн көрсөткөн лауреат, актер, аттаруучу, оңончу, алып болуп калды. Бизде Талас театрында коюлган ар бир спектаклдин башкы каарманынын бирөөсү бул Нурландын аттарында. Ошон үчүн Нурлан сага эң биринчи четте бүгүн министрликтен телеграмма келген. Ошол Нармескелер айткандай ал жактан да өкүлгенме келбей калды. Анан ошолордун телеграммасын баштайлы биринчи Талас облустук Капарым Эрпеков атындагы музыкалык драма театрынын жетекчи сахна шебери Эржанов Нурланга: урматтуу Нурлан мырза, сизди 30 жашта бир сунушатып өтүп жаткан чыгармачылык кечеңизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге чыгармачылыктын бийик давандарын багындырып, ар дайым ишиңиздерди ийгиликтүү коштоп жүрсүн, ден соолукта болуп, манас атабыздын арбагы колдосун деп, искусство жана кесиптик билим берүү өнүктүрүү башкарманын начальниги Дамира Алышбаева. Экинчи, баягы элдин өзүнчө тапшырып койгону өзүбүздүн коллективдин ынтымагы бар. Суммасын айтпайбыз, ал өзү секрет. Бул тапшырып койгону биринчи. Нурлан өзү айткандай Таластын сусун ичип, Таластын даамын татып, Таластын кулу болуп калган мезгилде ушу Таластын пейзажы Нурланды өмүр бою коштоп жүрсүн деп биздин Нурланга эстелик белгисин бүгүнкү спектакльде койгон жигитти болсо көрдүңөр. Бул жигит ушу бизде иштеп кеткен. Бүгүнкү күндө Теңир тоонун борборунда орун алган Муратбек Рыскулов атындагы академиялык драма театрынын режиссер коюучусу Шамбек Мендебаев деген жигит буга чейин бир топ спектакльдерди койгон. Мына бүгүн дагы эң сонун жакшырган спектакльди көрсөттү. Ушул сиздердин атыңыздардан Шамбекке чоң ийгиликтерди каалап, ага да бир букет гүл тапшырып коюмун, нарында гүл жок, нарында Kelin bana var,
Bana bir cevap gelmeyesin şimdi. Ya uşunday, bu kışlı günler, ana deme, Nurlan'ın bugünkü gecesine gelip katışattan benim kolektivimden kalan tiyatrın müşavirine, Jaş Öztürk'ten Mojede kalan turlar bardığına çoğun iyiliklerdir alap, amandığını tilip, amandığını tileytilim, rahmat bana. Ama tiyatr sahnasında ушул агайларыбыз бизди колдоп алдыга чыгарса, ал эми той деген бул жакшы нерсе, жакшылыкка жарчы, ушул жарчы кылган бизди жар салып мындай тамада болушубузга дагы чоң өздөрүнүн салымын кошуп берген окуткан агайларыбыз бар. Коргонбек агайыбызды, Марат агайыбызды жана ошондой эле ордонун жетекчиси Мейис агаларыбызга дагы бир кол чаап койсоңуздар. Жана элибизде болсун деп, эли басында коомдук кайрымдуулук фонду бар. Ошонун жетекчиси Бекжан мырзаны дагы бул жерге чакыртууга уруксат этпеңиздер. Yok, biz uçuraşıp söyleyip oturuz. Kim eleniz sizlere? Cevap gelgen konuklarga bardığına razışılık bildiremiz. Bugünkü münaki Sakaray boyu Saraltın Nurlan degen inibizdi Kuday buyursa talası emez, Kırgızstandın yarım emez, toluğu bütün Kuamayki Maykan'da Leseyin Maçay'ın argan jigitlerin biri. Толкун болуп деңиздин күчтүү жери Толкундай болуп нарынындын жигиттери 99-өктүн ийизи болуп деп толук менен көргөн сермеңди. Бакай ата берип турат батасын, алдын илим ак баганын казасын, Нурлан деп ат коюптур ырымдап ак эмгегин көрсөтпөчү атасын, Бакай ата берип турат батасын дейт. Кудайдын берген жашына жет, жакшы ийгиликтин ээси болуп. Ушундай сахнанын үстүндө жүрүп, жакшы чыгарманы жарата бер. Arkanlar uap çok, özü hoş olmadan yaş taraflar çığa gelsin. İlgili kalayız işimizde, yardımcı olun. Toyunuz kutlu olsun. Assalamualaikum, hurmatlı tanıştık tuğanlar. Elçilikке 77 rastlıklattı. Mana şu Nurlan özellikle 8 yıl Nurda geldiğinde Nurlan'da biz ırçıda okuruz. Mana talastın eli sırık geledi eken, jeri ıyıp geledi eken. Jeri dağı, eli dağı tarıyorlar. Elçilik 77 öneri hala aldı da Kulay'ın buyurursa Nurlan şu yerden aktör oldu. Uşu yerden arkaruçu oldu. Uşu yerden alparuçu oldu. Uşu yerden bağı sahabatlıdan akalet da jargı oldu. Yeni hurmatlı tuğanlar, Nurlan'da ayka turgan kalbı direkt biz benen öğrenmiş oldu. Biz benen jetelişip toyda jursek jamaktaş oldu. Çok otursak tavaktaş oldu. Mana Kulay buyursa şu nasipleşirken Kulay buyursa elçilikке 77 öneri rastlıkladı dep aldı da Kulay buyursa da 8 yıldan keyin Nurlan'daki dalay önerilerine tuş bolalar. 30 yaşın kutlu olsun, cevaplı cemaatlara demirleri, güç vereli, Kulay buyursa barınızın kağlaganız elge şan olsun, elge daima tınçlık olsun, elde daima toy olsun de biliriz, daima cemaatlara yaşlılık, iyilik. Talaslı kızlar var olsa Nurlan Talas'tan gitmek boş gerek ortamda. Balanın bir şeyinin başka taban aldı deydi, uşu yerden Nurlan'ın apası oldurat. Ötkende de Kuday buyursa toyda joluqqanбыз. Uşu elimiz üçün jalbı talaslı tuğanı dayı jol olsa. Geçin koz, Nurlan'ı maktay berip, oşo Nurlan'dı şu jarık dünyaya alıp kelgen apabızın unutkoy oturbayбыз be. Ay şu sen keyi bergen enemsin, men oylop dalay kayga jegensin. Men кетерде беттен өп құшақтап, қарайын қаралмай, қайрат түлі дегенсің. Енекем ай, айтқанымдан жазбадым. Мен емесмін, мен бұрынғы башқамын. Тентек жана бала қиялым өзді, ишеніп қой ишеніне, емі бәрін таштадым. Мен тіп бүгін театрға қадам таштап,
жакшы ийгиликти талаш кезинде мен өткөрө баштадым деп бул мусулман жайында анан токтой турсун көрө албайт да ол сакалча да көрө албайт да жана сизди сүзүп аткан жаман жигиңдей таш менен ушундай табырат берейин деп анан өзүм токтодум да анан Нурлан бул алып барчу болгону сәл жакпай атат да бизге заказдар келбей атат кандай кезде Аба деген киши жоксап тура, алтынга да алмаштыргыс бактыра. Жан жылатып мээрини күлөсүп, жалгыз эле жараткан бактыра. Аны эмесе апаларым дайыма бар болду. Ер жигиттин жетилгени 30 жашта байкалат дейт мынакей бүгүн. Жактан 30 жашка келип отурасың, ак боз минген 30 жашын аппараттагы чоң шығармашылықтарды шығарып. Нурлан театрда емес, ең мықты тамамдаған қатарында. Бұйырса, ден солың бекем болсын, дағы алдыда алай жолдар бар. Бұйырса, жақшылықтарды жолғаннан кейін, жалпы таластағы командалар ордозын атынан шағам бір белегіміз бар әлі. Қалалқы. Сумасын айтпай ғой да қалам пәйті бәйті бізге көп егізі таластың жарым келмей қалды келсе сіздің шөптіңізге кризис келіп қалау деп шөптер төлеген құт болсын тойыңыз болсын жаңағы таластың біздің сұлу қыздарымыз бар болса Нұрлан кетпей қош керек топпайды ошол эле сұлу қыздардың айланып келіп аталар ушулар болып қалат экен да ана қайтып қызын қисақта атасын қатып жалысты кетпей қалды жаңағы қайтып біле ғой менде көпшілік көзінше айтып қояйын мындан кейін таластық қыздардың аталары мындай баға көріп қатырақ мамилеге бағалар болды әңгіме мындан кейін ұлуымыз деп жүрейін ең ұқсаштар қол жағып қойсаңыздар таластық қыздардың әбірлері барлық қыздар бекжанымыздар саламатсыздар бүгінгі Нұрланымыздан өнерін қолдап сізге танышу жалпы қалай халық өнеріміз бізде ұлының айтып жүрген жақсы сөз бар әрбір елдің маданияты ошол елдің өнүгүүсүнө салым кошмокчу чоң жол ачат демекчи ушул биздин маданиятыбыздын таластагы өнүгүшүнө чоң жол салып жаткан ушу Нурлан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз бир гана ушу маданият тармагында эмес кайрымдуулук иштеринде дагы ушу элим барысында кайрымдуулук фонд менен биргеликте бир топ иш аракеттердин болушуна бизге көмөкчү болуп келет ошол үчүн Нурлан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз элим барысында талас коомдук кайрымдуулук фонду сиздин кайрымдуулук иш-чараларыңызга өз салымыңызды кошуп көмөктөшүп келе жаткандыгыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирет. Biz адам болгондон кийин, мусулман болгондон кийин бири-бирибизге кайрымдуулук, кайрылышып турушубуз керек. Амандашып, учурашып койгонубуз эле бул жакшылык. Эми жакшы сөздөр айтылды. Эне бейиш деген эненин тамак алдында деп болуп экен. Өзүмдүн апамды жана өкүл апамды кол чабуулар менен бул жерге тосуп алып, гүлүмдү тапшырып берейинчи. Таластын Кадыкбул айымы Айнура Муктарбековна жана ошо өзүмдүн апам Айнура Султаналиева. Бүгүнкү залга келген айымдардын көбү Айнура окшойт. Кол жаап колдоп койсоңуздар.
Benim bu aybay südöpten atam barday olup emek albayt ekenim. Tutmandуу keçиңиздер менен ушу биздин амандык өзүдөн тапкан Нурланды колдоп, ар дайым силер колдойсуңар. Ошо силерди колдогон үчүн ушундай даражага жетип атат деп ойлойм мен. Ар дайым үйүңөрдө тынччылык болсун, токтулук болсун, жокчулук болбосун, ден соолугуңар чың болсун, uzun ömür olsun, dileğenim den soğuk deyip den soğuğa çın bol. Ardayım şu balgarızdı koldop жүргөнүңөргө эң мертеден ыраазымын силерге. Ардайым тазим болуп кетемиз. Нурлан 30 жашылык болсун. Ушул чындап эле баягы талас жерине допет түшкөндө эле таанышып калып, bir күнү кечке мал келип калыптыр, сизге сүйүнчү айтып келдик деп. Анан ойбай десек, сизди өкүл апа, папашаны өкүл ата коелу деп келдик деп. Ошол күндөн баштап өкүл апа болуп, бирге насиптеш болуп жүрөбүз арган дастаркандарына тойлордо. Нурлан менен сыймыктанабыз, биздин улуу балабыз, орто балабыз деп да аябай айтабыз. Анан урларын чыгарып атканда таласты кыз кимге арналып атканын, Сага деген кимге арналып атканын баары менен сырдашат. Анан ошон үчүн мен аябай сыймыктанам. Талас жергесинде айтып атпай, мен Нурланды же нарындык же оштук дебейм, ошо өзүмдүн илимдей, ошо биздин талас жергесинде эле түрө эле өскөндөй эле жүрөт. Бар бул чыгармачылык ийгиликтер. Мындан ары дагы сакадай бою Саралтын деген атым бар. Саралтындан да алтындар көп боло берсин. Мынакей эже апабыз менен канча жылдан бери таанышпыз. Ошо бар бололу талас эли дайыма маданиятыбыз өнүгө берсин. Кудайым болсо ырызык насипти ушундай жакшы күндөрдө гана бизге буйруп турсун. Майрам менен 30 жашындык болсун. Эң биринчи болду 5 мүнөт чыдай турмуздар, балдар бир аз ойноп алсын. Балдарга жагып атат, ата-энелер чыдай турмуздар. Эми ар бир жалгыз адамдын колунан эч нерсе келбейт, жалгыз бак дарак болбойт дегендей, ушул спектаклдин чыгышына, ушул мындай концерттин өтүшүнө мына жердеги ар бир катышуучуга, ушул жердеги мени колдоп келген, Бишкектеги окууларын токтотуп коюп дагы ушул жерге келип ушул колдоп ырларыбызды да берип аткан биздин жаш таланттарга бир кол чаптырып коюңуздарчы. Жана ошондой эле 3 күн мен өзүм күбө болдум, 3 күн экөөнүн жанында кеткен жокмун. Булар 3 күн уктаган жок. Ушул ырлардын музыкаларын бүтүрүп, ушундай жашынакай деңгээлде бир нерсени жазайлы деп аракетин чоң мага тең күч кубат берген, музыкалардын баарын жазап берген Нуржан Кыштообаев мырзага бир кол чаап койсоңуздар. Нуржанга келип койсоңуз. Руслан мырзага бир кол чаап койсоңуздар. Студиясынын жетекчиси Руслан мырза жана Нуржан агабыз. Ал эми спектакльдердин музыкасын коюп берген Жыргал аке келип койсоңуз. Жыргал аке. Биздин театрыбыздын музыка жигити Жыргал аке көбүбүздүн туулган күнүбүздө бир күндө бар болду. Кудай буйрса 2-3 күн эртерээк баштадык. Негизи 14-үндө туулган күнүбүз. Баягы 4 күн жашынакай майрам болсун дедик. Анан 14-үндө Жыргал акени таппай калбайын ушул күнгө тураладык. Эң негизгиси талас элине, жерине чоң ыраазычылыгын билгизем. Капар Медетбеков атындагы облустук өзүбүздүн театрыбызга, анын башчыларына, могул жердеги алтындай убактысын көрүп келген ушул жааматыма, коллегаларыма рахмат. Ар бир кесиптин ээлери мынакей келип отурасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анан периште сулуу салонун айтпасак да болбойт. Эгерде мендей сулуу болгуңуздар келсе, периште салонун барсаңыздар болот. Анан мендей кычырап кийингиңиздер келсе, алтын казык соода түйүндө барсаңыздар болот. Ошондой эле мендей болуп экрандан чыккыңыздар келсе, Нюкейджи продакшн студиясына жана ТТР Next'ке барсаңыздар болот. Ошолорго чоң рахмат. Эң негизгиси талас шаардык жергиликтүү өз алуучу башкаруусуна жана маданият туризм бөлүмүнө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен көрүшкөнчө, кучакташып дагы жакшы дем менен өбүшкөнчө бар болуңуздар. Үйүңүздө көп майрам болсун, жакшылык болсун. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.